Jalan apa si papi teh jah? Tuing atau ngasuh? Deng mah tadi tadi asuh kemana aing mananya? Hari kamari di tanah di mana tuh si papi teh? Oh wah ayeuna. Kamari tadi tanah dina jerahau kan, wah dah mah teh ka mana? Tangan tuh teteh bisa dicokot ku batur jadi tumbal proyek. Ketang juga gitu tangan bisa dicokot ke batur kayak jadi tumbal geras papi. Masya Allah, papi teh masih bobo. Ya mis capek papi teh. Udah bangun tuh papi mah ih deh terus borang oge. Ya mi mau bangun tapi pengen dipiyuk. Ih papi mah pengen piyuk wae. Ini teh Romantisnya gitu teh. Geuh aing. papi kamu teh geura mandi atuh bau hanyir men. Hanya rogen yang lama masih suka kan? Iya sih suka, baunya khas banget. Dulu teteh bu anjir suka. Siapa ngilunin meruai jijah? Kembaya tuh buru geura mandi si papi teteh teh. Bau anjirna ka ieu. Si papi bau oge jung geura mandi jung. Kalau arek mani mi papi teh. Sakitu atuh mandi, mama siapin dulu nya. Papi teh mandi teh rek hangat atau dingin? Atau air hangat mi. Oke, tunggu ya. Buru nunggu lain mah wayak kieu mani make cihaneut. Eta kos pangeran teuing mani oge hayang di cangaan. Banget kos putu panci oge. Apa neng pernah teh pangeran yang dikutu? Papi, air hangatnya udah datang. Buru geura ibak. Astagfirullah teteh arek mandi kok bawa termos ke kamar. Di zaman itu kadenge pas si papi teh mandi ke cihaneut jadi teteh mau teh meros. Atuh naheur teteh kalaka mawa termos. Tuh si tutupan cina bawa ke kamar mandi. Tanggal jijana herma bawa we nu aya. Iya. Ari si tutupan kita saha maneh teh? Tuh si papi licik teteh mah. Ih, maneh mah supaya we jija kasal kita teh teh nyebut tutup panci, puguh tutup langsang. Hei papi urang mandi limolor deui. Hayu bro. Eta harik mandi di kamar. Yes, exactly. Jis aing gitu-gitu teuing nu harga teu kitu-kitu amat. Cicing mana mau apa? Soalnya teteh mandian lah salah juga.